Gde je ta mudrost Svetog Save u nama, ili se ona potpuno izgubila? Pa bojim se da je ona iščilela iz vidokruga onih ljudi koji su u prilici da tu mudrost primenjuju. Ako smo zaista svesni odgovornosti pravoslavnog srpstva, odnosno svetosavskog srpstva, onda i tekako moramo da primenjujemo sve ono što je Sveti Sava primenjivao i sve ono čemu nas je učio. A jednom je duhovito rečeno da je Sveti Sava, pored ostalog, i svetitelj, zato što je uspeo da pomiri zavađenu braću, i to braću koja su imala sukob oko vlasti. To je, naravno, faktička činjenica, verodostojna činjenica. On je, kao što znamo, pomirio Vukana i Stefana. I to pokazuje tu jednu veliku opasnost, jedno veliko iskušenje kada se radi o vlasti, kada se radi o vladanju. Ako se vlast i ako se vladanje na bilo kom nivou, na državnom, na lokalnom, doživi kao privilegija, a ne kao obaveza i ne kao odgovornost. Svetosavska istina o vlasti, odnosno svetosavska istina o upravljanju gradovima i državom podrazumeva da je vlast strašno i svešteno delo. Dakle, da to podrazumeva jednu veliku odgovornost pred Bogom i pred ljudima. Nije slučajno zašto su se naši sveti vladari, od svetog Stefana Nemanje, prepodobnog Simona Mirotočevog, svetog Stefana Prvovenčanog i tako dalje, potpisivali, dakle, direktno oslovljavali kao sluge Boga živog i istinitog. Rab Hrista Boga. Znači, sluga Hrista Boga. On je znao da je vlast njemu data od Boga, ne samo kao privilegija, nego pre svega kao odgovornost. I ta odgovornost je pokazivana i dokazivana na mnogo načina. Uzmimo samo za primer zadužbina, uzmimo primer najvećeg srpskog državotvorca, svetog kralja Milutina, koji je za 40 godina svoje vladavine podigao 40 manastira. Svake godine je jedan manastir podizao kao zadužbinu. Dakle, i za svoju dušu, ali i za korist svog otačanstva. Zašto? Zato što je znao koliko je iskušenje jednog vladara. Da vrlo lako može da se zloupotrebi vlast, da vrlo lako može da se isklizne iz te odgovornosti za svoje državljane, odnosno za svoje podanike, koji nisu podanici u onom smislu da oni trebaju da budu objekat nekih represalija, nekog nasilja, nego su podanici u smislu da se pokazuje i da se svedoči ljubav za državljane, odnosno za građane u toj konkretnoj zajednici. I mnoštvo je primjera iz naše svetosavske istorije, koliko smo mi pokazivali i dokazivali direktno na delu šta znači ljubav prema različitim pripadnicima Kraljevine Srbije u vreme, recimo, svetog kralja Milutina ili u vreme cara Dušana, kada su rimokatolici imali prava da ispovedaju svoj kult, odnosno da ispovedaju svoju veru, ali nisu smeli da nasilno nameću pravoslavnim Srbima svoju veru. Dakle, treba poštovati tuđi identitet, ali ne dozvoliti da taj drugi ugrozi naš identitet. I to je jedna organska ravnoteža koja treba da bude obrazac i primjer i nama današnjima, pogotovo onima koji imaju pretenzije i koji žele da budu državnici, odnosno da budu političari. I takođe, u kontekstu pravoslavne politike, odnosno pravoslavne politikologije, treba imati u vidu da političar, ako želi da bude istinski političar sa krstom, kako kaže sveti vladika Nikola Velimirović, dakle političar sa poštenjem, ali patriotskim poštenjem, on mora da ispunjava 3 momenta, 3 uslova. Mora da ima pravi, odnosno zdravi duhovni identitet, to je pravoslavno blagoverje, to je vera u Boga živog i istinitog. Mora da ima državotvornu prisebnost i mora da ima otadžbinstvu, odnosno otadžbinsku odgovornost. Ako jedna od ovih karika, odnosno jedan od ovih momenata nije na delu, njegov politički, odnosno državnički identitet će biti na klimavim nogama. Imaju li naši političari sve te elemente o kojima ste govorili? Pa, nažalost, uglavnom oskudevaju. Neko ima neke, neko, ja koliko znam, niko nema sve ispunjene. Što ne znači da neće imati, ali to je, dakle, jedan obrazac, jedna zadatost, bar nekim drugim naraštajima koji će doći, jer ne završava se istorija srpstva sa nama današnjima. Dakle, mi trebamo da ostavimo, da otvorimo prostor pokolenjima koji će doći iza nas, da bi im bilo lakše, da bi iskorenili, odnosno da bi ispravili one zablude kojima smo mi robovali, da bi rasteretili one teškoće koje smo mi morali da nosimo, a nismo mogli da ih podnesemo. Sveti Sava je bio i ujedinitelj. Danas je sve više tendencija da ponovo počinjemo da se delimo. Nažalost, delimo se na patriote i izdajnike. Nažalost, to je jedna kobna situacija, svojevrsni usud srpstva u novijoj istoriji. Kad kažem novija istorija, onda mislim na poslednja 2 veka, možda malo i više, oko 250 godina, takozvani period moderne. I nije slučajno zašto je u drugoj polovini prošlog veka došlo do reartikulacije, odnosno reinterpretacije srpskog grba 4 ocila
kao one sintagme samo sloga Srbina spasava. Zato što je već tada pokazano da je potrebna sloga pravoslavnog srpstva. I nije slučajno zašto je tada nastala i ona izreka, maltene poslovica, 2 Srbina 3 partije, odnosno 5 Srbina 12 partija. Jer u odsustvu jednog istinskog smirenja, jednog istinskog prepoznavanja drugog kao kompetentnijeg za neku oblast, odnosno za neki problem, u odsustvu svega toga mi dolazimo do situacije u kojoj se sada nalazimo. Da svako misli da je kompetentan za bilo šta, da svako misli da je Bogom dan da se bavi i politikom i državničkim poslovima, da svako misli da je Bogom dan da bude usrećitelj srpskog naroda, a nažalost vrlo često se radi o tome da je odsustvo ove energije itekako pokazatelj jednog velikog štetočinstva. Kao čovjek koji je završio Bogoslovni institut, kao teološki publicista, geopolitički analitičar, smatrate li da je reč patriotizam dosta potrošena? Pa jeste, mi moramo da se suočimo sa tom poražavajućom činjenicom da je i reč patriotizam i mnoge druge reči koje su itekako značajne i itekako sadržajne jednom pogrešnom upotrebom, jednim pogrešnim kontekstom, odnosno jednim pogrešnim načinom interpretacije svega toga i pre svega pogrešnim načinom artikulacije u jednom akcionom kontekstu dovela da mnogi odmahuju rukom kada se pomene patriotizam, kada se pomene rodoljublje ili se gade od svega toga, ali mi ne smemo da bežimo od toga. Mi moramo da svedočimo istinski patriotizam, mi moramo da svedočimo istinsku politiku, moramo da svedočimo istinsko rodoljublje i istinsko bogoljublje. Kao što je istinsko bogoljublje u pravoslavnoj veri, tako istinsko rodoljublje jeste svetosavsko rodoljublje. Kao što kaže sveti vladika Nikolaj Velimirović, koji je najbolji tumač Svetog Save, recimo u njegovom čuvenom tekstu Nacionalizam Svetog Save, on pokazuje da nacionalizam Svetog Save jeste i evanđelski nacionalizam, artikulacija identiteta jedne nacije, koji uopšte nema veze sa šovinizmom. Šovinizam je jedna egomanijakalna isključivost jedne nacije, primjer Hrvata, koji svoj nacionalni identitet grade na mržnji spram druge nacije, u ovom konkretnom slučaju, nažalost, mržnji spram Srba. Govorim u globalu. A nacionalizam je artikulacija nacionalnog identiteta na pravi domaćinski način. Iako sveti vladika Nikola Velimirović, za kojeg sveti otac Jusin Popović kaže da je najveći Srbin posle Svetoga Save, u duhovnom smislu, dakle najveći, ne u onom u smislu busanja u grudi, kao što se danas, nažalost, podrazumeva takmičenje u tome ko je veći, ko je bolji Srbin. Mi trebamo da se takmičimo u tome ko je u duhovnom smislu snažniji, u duhovnom smislu korisniji. Jer bez duhovnog identiteta, bez duhovne platforme, bez duhovnog temelja, politika će biti neuspešna, bit će partijašenje, strančarenje, to je politikansko sektašenje. Ekonomija će biti pljačkaška, kultura će biti podkultura, odnosno pseudokultura, civilizacija će biti simulacija svega onoga što je uvezeno, odnosno importovano iz jednog drugog civilizacijskog konteksta i nikad ne može da se primeni u konkretnom istorijskom, odnosno geopolitičkom kontekstu. Dakle, treba upoznati temelje na kojima su stajali naši preci, ne zbog nekog anahronizma kao jedne mrtve, jednog mrtvog pokušaja da se živi tuđim životima. Ne, nego da se ta snaga, odnosno ta svežina primeni u našem životu i da se ta svežina daruje, odnosno prenese potomcima u tom jednom organskom kontinuitetu. I patriotizam, pre svega, kao grčka, jedan grecizam koji je ušao u sve evropske jezike, pokazuje da se radi o ljubavi prema otačastvu, odnosno ljubavi prema otadžbini. Nije slučajno zašto je u srednjovekovnom srpskom jeziku, dakle u starosrpskom jeziku, postojala jedna predivna složenica koja se vrlo često koristila, naročito kada su se imenovali sveti srpski vladari i svi oni sveti Srbi koji su zaista znali šta znači duhovni identitet, a to je složenica otačastvo ljublje, odnosno otadžbino ljublje, ljubav prema otačastvu. U pravoslavnoj politikologiji postoji jasna razlika između rodoljublja i otačastoljublja, kao što postoji jasna razlika između države i otačastva. Evo, jedan primer samo. Sveti kralj Milutin, kada je postao vladar, on kaže i primih skiptar države otačastvami. Znači, država je nešto drugo, jedna drugačija politička, geopolitička stvarnost od otačastva. Otačastvo nije samo zemlja naših otaca. Otačastvo je pre svega konkretizacija jednog živog bogoljublja i jednog živog rodoljublja. Jedna organska sprega, jedna organska sinteza bogoljublja i rodoljublja. Otačastvo je, dakle, zemlja naših otaca u geopolitičkom smislu, ali u duhovnom smislu, dakle, u smislu jedne duhovne vertikale, to je ispovedanje vere u Boga Oca. I nije slučajno, dakle, zašto su došle kasnije u prošlom veku došlo do zloupotrebe izraza patriotizam, odnosno uvođenja izraza nacionalizam,
a zaborav izraza otačastoljublje. I to je, na primjer, jedan od zadataka sa kojim moramo da se suočimo i da se sretnemo ako želimo da izvršimo dekontaminaciju, ali pravu dekontaminaciju svega onoga što nije autentično u našem životu i naravno u našoj